Yada mu nyina sesa da mo kan ho ne so ya tena se de nananom nsem e de ebramo ene de ebramo no efri Dvla akache wo Kumase anasa santimantemu opanyi kwanchefo a wono da Dvla ano e wo asantimame driver and vehicle licensing authority ano akwache euro santehene na okoche ani wie no ezanse wa bo memu wo so de no okoche sabi kurura sansa santimemu no ena hokwa na santimemu no so endisa amanya hodo na aka no so oba na baba ye adwuma gese sabi so sabi nya dodo ho kokere eyikurura sade amamre ene amane esi etie no eno nto panyi bai oba na okiremu se oba boso na wotwemi yensane eno nti e wo so de no ho beche wo afa no ma mekere de na kemya yese ase sabi wo wie dibere no ena wodi nto oba wo de no ho ba bekere wo hene asere wo hene ho nsem nhyira na no no wie na nsem trofo busa na say ba wa bai e de na be ya de soronko ana se be ya de fofora wo de ebeba eno no panyi kirimu se ba wa bai de oba ba behwe ama ya na wana se wonu wahu se o hene stickers ahodo no asante memu ade e kame se ka no ahyen ahodo no yo hamunjechemu o hamunjechemu odiokono anaze hamunjechemu aduowotwe wonyina ewo o hene sticker etatara won ka mu a se bia santeman council won ka ho ena afen so Kumase traditional council so won ka ho ena won omu ni dwuma bia so emfa masabi eye menhye afikasi mu eno nti oya asanteni na enije ho so wa asanteni ena ode hwahwa no so oya asanteni eno nti na ode yira sticker abone ka mu nanso so no emremu no ene emremu ene bambo ho nsam ho ne de emu akra eba ne sa so obi di bone ane ye penache na ebe ye den eno nti fini ekom do mu na besi fom ema won mo de o hene stickers atata won ka mu no won wahwe no won wa anyi na sede ebe ya so obi ye bibia ne ye penwa ye mre ena afen so no sede ebe ya won wa da ne da wo mo etobi no sanse obi wo hono ma dodo nara se wo hene sticker ebo ne ka mu duru a checkpoint aye ncheke no eno ane se ka ne ye de etwemu na ekame sa adane no ho visa free ankasa anasa anesa eno nti opanyi ahye se efi na ekuri o mmehwe se wonye wo hene anasa se wonni dwuma mfa mmasa bi menhia nya se won ka santeman ho a wonni ho kwan se bi wodo wo hene sticker ebebo momi enkotie bra na one nsem twofo etwetwe ho enkomo emra efi medjuma dia se be na wotwe ensani na mintimi enye dwuma obrekwa mamba ambasha ohene intended ye ba se ye ba ba chia ohene na yada ye ho adi akye no na yamane hu se new management afi eba ba ye dwuma ho Kumase Dvla ye ni nti enu nti na ma ye ba abechia ohene nti ba wa be insatraye be na yen looking forward to ewo Dvla Ashanti region medase ba ma be ye dwuma ne to aso dia wa ye ne de kono wa ya de meso ewo se mehwe na nyama kakra akama ye ya asantima eni baji ye dwuma ye ho no eno na ye hwe se ye beye na ye di asoma asantima se be ya dwuma di omba ye office be di no bibia be ye totin amamo bibia be ye jojo amamo na obi eni age ye dwuma di a ye di nti be ka se customer focus ye policy no ye be focus on your client no ye be emre bia ye be make sure se omoba ye betimi ahwe mo kama se be ya omo be fi wa kono no mo de energy eneko. Okay, within the next 4 years, then Asanteman expected from the Dvla Ashanti region. No, until I'm end nothing but delightful service. Ye be adia ebema omoniaje. In fact, ye wo because of omo. Inti se dia how no intimi answer no mama na san hwa mama and na ho na e no fa so bi eni so inti ye be hye se omni ye be ba ko na ya hwe na ya so ye man na e man no bibia akotote. Okay, entry bia na odi to just say mo be sha say issue SMS
for new media registration, customers may receive SMS. How far with that project? What shall I say rolling it out and I say? Yes, over the weekend, I think Saturday or Sunday, Alandu Media, your broadcasting messages are more license. But in fact, license cards no about December for premium. You up to December, but you manage pressure and you release messages to November 4 no. I'm Monday, almost started a babaji. I had my fear that way. Yeah, the December messages over Quabontin. Says ya no, your person about train will be back office. And some who send the car and yam buy and answer problem. In TCC, the cramba quite a person fascinating your clients, you know, a digimani said, be near, you be proactive. Na ya momate. Inti nunti ni introduce bulk SMS. Inti TCC, no, you be communicating more. Omo is some baby correction near the recapture crown. You be send your more message normal ba abe. Sebe omo transit. Emma 3 months and so some baby card na sana mo who say problem on. Inti ya shasi first part a month for be the answer November 4 omo nya message. I just say omo mra mejo card do draw down so eba ebeji. Nyame had my fear that way. You be send December 4 so there. Na next week no December 4 so abejo mo there. License cast na akam nyina no yeguso ayedi hojuma sebe ya yebema ni nyina ba na obia nsa ka ne license no de di dwumenti a otua ka se oje license no e di se dwuma no okay nti Jamaican tractor ne se yabechia ye papa yi ye hu sa santime mu ha amanfo bebre e de ne sticker abobo omoka ho in fact ohene akasa so aka ye be stress se wonye ohene anase enye menhia ye be stress ma amanfo fa Otumfou'S any menhia sticker emfa mbo ka ho sa sticker no de boka no a no nche se eni se oye road ready anase eni se oye insurance nti ye be stress eni se omo a omonye ahemfo anase ohene anase enye menhia cars no ye be hwem se ohene sticker no mo de mbo ka ho ni di mo a omonhwe no munyi na afen so omonhwe se o me renew omo road ready ni omo insurance no mo renew omo license so that's it. And someone near Cotin, and so my bontena say, Dvla for general. Na so mo busa won sam e fast cano ho a no hu said obisia ye no e de afa. Midin e de mame fozia. Makram.